mu kanya gato gashize igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangije ibitero biremereye cyane bya gisirikare muri Iran. Intego yacu ni ukurinda abanyamerika ibibi byose bituruka ku butegetsi bwa Iran, tukarimbura burundu ariya matsinda y'abagizi ba nabi bari ku butegetsi kuko ni babi cyane. Ibikorwa byabo ni bibi ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku basirikare bacu, ku birindiro by'ingabo zacu hirya no hino ku isi, no ku bafatanyabikorwa bacu bose aho bari hose ku isi. Guhera mu myaka 47 ishize, ubwo ni ukuva mu 1979, Iran yaririmbye kenshi ijambo Death to America, urupfu kuri Amerika cyangwa se urupfu ku banyamerika. Muri icyo gihe cyose kandi Iran yagiye ikora ubukanguranyambaga bw'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi ndengakamere bwagiye bukorerwa abanyamerika binyuze mu bitero by'ubwiyahuzi byagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku basirikare bacu no ku baturage b'inzirakarengane mu bihugu byinshi cyane. Uwo ni Sahala Emami, umunyamakuru wa televiziyo Press y'itangazamakuru ry'igihugu cya Iran, ati twe nta bisasu byatugeraho, mwumve neza mwa banyamerika, ntabwo misile zanyu zishobora kudukoraho. Impamvu nuko twe turinzwe cyane na Allah, turarinzwe cyane, turi mu biganza bye. Akivugisha ibyo muri studio za televiziyo Press i Tehran, Israel yahise ihaturitsa bitunguranye. Studio bayigira uburere n'umunyamakuru wari ufite ubugambo burimo ibikabyo byinshi ahita burira mu myotsi, akizwa n'amaguru, kandi ubwo byaje kurangira inyubako yose igiye hasi iba umuyonga. Aho hari kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 saa 3:27 z'igitondo ku isaha y'i Tehran muri Iran, batunguwe n'igitero kinini cyane cya gisirikare bari bagabweho na Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi ikomeye cyane y'igihugu cya Iran. Kuri iyo saha hose humvikanyamo ibiturika biremereye cyane, zari za misile z'ibikoko z'abanyamerika zari zuzuye ikirere cyabo, zakazigurumana zinyuranamo ku muvuduko wo hejuru, zananuka butosho zigashwanyaguza ibipimo zari zahawe kwisekuraho. Ayo masaha ikirere cya Iran cyari cyuzuyemo indege z'indwanyi karabutaka z'abanya-Israel zarimo zicucuma imijyi yose ya Iran nta muhwe. Mw'abantu umwe umunyamerika nta kina yageze ku rugamba yinjiramo wese. Ibaze gushumuriza misile zirenga 200 ku gihugu kimwe, zigomba guturikira rimwe, kandi nabwo zikagenda ziri kumwe n'amadrone y'ubwiyahuzi ya Lucas One Way Attack. Aya madrone arindwa mu bikurugamba, buri wese ayatinyira uko ari, kuko ararimbura agashyira hasi buri kintu cyose cyitwa ko kiri ku butaka. Si ibyo gusa, Israel nayo yahise ishumuriza Iran indege amagana ya za F-35. Abazizi murazizi, nizo ndege zigezweho uyu munsi zikoranye ikoranabuhanga riteye imbere kurenza izindi zose ku isi, kandi zikorera misile ziturikana ubugome bwinshi cyane ku rugamba, ku buryo ntawe uyitambika ku kibuga cy'imirwano. Ubyumve neza ko ariyo ndege ya mbere itinyitse cyane mu mirwano yose y'ikirere mu rugamba rugezweho uyu munsi. Muri make, izi zari inzozi mbi ku banya-Iran. Ikibikurushaho nuko bazirose mu gitondo bakibyuka, bakangutse basanga igihugu kiri kurimbuka, kirimburwa n'amamisile y'umunyamerika n'umunya-Israel. Ibi bikorwa bya gisirikare kuri Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyise Operation Fury. Gusa ariko nubwo byari bitero biremereye cyane, ntabwo byagombaga gutuma habaho gutuza, ahubwo byabaye nk'ubushotoranyi bukomeye ku nyamaswa y'inka zitajya yemera gutsindwa. Iran, kimwe mu bihugu bidatekereza kabiri iyo hajemo akantu ko kurasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran kandi ikanica abasirikare b'abanyamerika nk'iyica ibimonyo. Ibi bitero byagabwe kuri Iran nyuma y'amasaha make cyane umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan Kawad Muhammad Asif atangarije isi ko Pakistan itangije intambara mu buryo bweruye ihanganye na Afghanistan. Tekereza icyo kintu, intambara ebyiri mu minsi 2 gusa hagati y'ibihugu by'ibihangange. Pakistan na Afghanistan bigatangira kurwana ku munsi umwe. Umunsi ukurikiye Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakataka Iran, byiyongera ku ntambara isanzwe hari y'Uburusiya na Ukraine n'izindi nyinshi zibera ku mugabane wa Afrika. Muri make, intambara ya gatatu y'isi yose iri gutangira. Gusa ariko izi ntambara ebyiri zatangiye iminsi 2 yikurikiranya, bigaragara ko zose zatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igituma benshi uyu munsi bari kwibaza niba koko izi ntambara zaba zigamije kwibagiza isi ibyaha by'abategetsi bakomeye barimo na Donald Trump ndetse n'abaherwe benshi ku rwego rw'isi byagaragaye mu cyitwa Epstein File. Ni ibiki bimeze bite? Ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zujuje ibiturika mu kirere cya Iran bigeze aha? Ubwirinzi bwabo bw'ikirere bwari bwabaye iki?
Iki dutangiye ni icyegeranyo cy'uruhererekane gifite umutwe uvuga Countdown to Detonation, bisobanura kwa kundi isaha ibara kimanuka hari icyegereje guturika. Ni igiki cyenda guturika, harabura igihe kingana iki ngo giturike? Gituritse se kandi cyaturikira he? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 saa 7:15 z'ijoro ku isaha yo muri Leta Zunze za Amerika. Icyo gihe neza muri Iran hari saa 3:45 z'igitondo, kuko Iran igenda imbere h'amasaha 8:30 ugereranyije n'isaha zo muri EST, East Standard Time, ikoreshwa cyane muri Amerika yose ya ruguru n'iyepfo. Izo saha zimwe nibwo igisasu cya mbere cy'abanyamerika kisekuye mu mujyi munini wa Tehran muri Iran. Icyo gisasu cyari misile nini cyane yitwa BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile. Ni misile nini ireshya na metero 5 na santimetero 30, ikagira umubyimba wa santimetero 52 n'amababa ya metero 2 na santimetero 30, igapima toni 1 n'ibiro 300, ikaba misile yikorera ibiturika cyangwa se explosive warhead bipima ibiro 450. Izo misile zigakorerwa mu ruganda rw'abanyamerika rwitwa Raytheon Technologies. Zikaba misile rero zikorerwa kugenda ahantu harehare ziguruka mu kirere hafi cyane y'ubutaka, ariko zikaba zaturitse ibipimo byibura biri muri kilometero 1700. Bivuze ko zifite ubushobozi bwo kuraswa mw'imbere mu gihugu, intwari zirashe bitayisabye kwegera icyo gihugu. Ubyumve neza ko iyi misile yituye mu mujyi rwagati wa Tehran muri Iran, iturutse ku bwato bunini cyane bwikorera indege bwa aircraft carrier bwari mu nyanja kure cyane ya Iran. Iyi misile mu kirere biguruka kilometero 880 ku isaha. Igituma yitwa idasanzwe nuko iri mu kirere uwayirashe akomeza kuyigenzura mu buryo burenga bune butandukanye, burimo GPS, Global Positioning System, ashobora kwifashisha amashusho za satellite ku buryo misile itari buze guhusha igipimo, kandi nayo ubwayo ibikoranye cyitwa INAS, Internal Navigation System, iba yubatse muri yo ku buryo iri mu kirere igenda ikora imibare ubwayo igereranya umuvuduko iriho naho igipimo giherereye. Niba kandi icyo gipimo kiri kugenda ikabara umuvuduko wacyo neza n'umuvuduko wayo ku buryo itari buze guswata. Iyi misile ibishobora kuyoborwa hakoresheje byitwa TACOM, Train Contour Matching. Iyi system abenshi mu bahanga bayita GPS Independent Navigation System, aho iyi misile igenda igereranya amakuru ari ku ikarita y'isi, ikabihuza n'imisozi cyangwa ibibaya iri kunyuramo, ikamenya uko iragenda ikatakata uko ibigendera hafi cyane y'ubutaka. Ubyumve neza ko iyi misile inagira ibyitwa DSMAC, Digital Scene Matching Area Correlator. Izo ni kamera zihariye zigumisha amaso ku gipimo zikagaragaza amashusho y'icyo gipimo ko kiri 100%. Ibi biri mu bituma iyi misile ikorwa ku giciro cya miliyoni 3 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Bivuze ko yuzura ihagaze miliyari hafi 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze ko iyi misile ari imwe gusa ishyira hasi inyubako yose, kandi nimvuga inyubako utumva chambrette, vuze za nyubako nini cyane z'ama etage. Iyi misile yituye muri Iran hagati saa 3:45 z'igitondo, iraturika buri wese uri mu mujyi amenya ko hahiye. Ariko icyari kibabaje suko iyo misile yari imaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi, ahubwo nuko mu kirere hari hasigaye imizindi nkazo zirenga 200,000 zari zigiye kwisekura hasi ku butaka zikarimbura nta mbabazi. Izi misile zari zarashwe n'amato abiri manini cyane ya aircraft carrier yari yagose Iran. Amwe muri yo n'ubwato rutura bwitwa USS Abraham Lincoln bwari mu nyanja y'Abarabu, ubundi bukaba USS Gerald R. Ford bwari mu nyanja Mediterane.
Ubu bwato ni bwarashize imisire gusa, ahubwo bwahise bunahagurutswaho indege z'indwanyi karabutaka zirenga 100 izizwi nka fighter jet. Muzahagurukijwe harimo imijyi mbi cyane zitinywa na buri wese ku isi za F-22 Raptors, hakabamo inyamaswa z'inkazi isi yose itinya yumva igatitira za F-35 Lightning II ziherekejwe na F-16 Fighting Falcon na F/A-18. Izi ndege zose nizikinishwa ku rugamba, zirica gusa zikarimbura byo kugira umuyonga. Muri icyo gitondo Iran yari yuzuyemo drone z'abanyamerika zitwa Mk-9 Reaper zarimo zikora ubutasi akantu ku kandi, n'izindi drone z'ubwiyahuzi za Lucas One Way Attack. Izizo iyo zigonze ikintu zihita ziturika bimwe biteye ubwoba. Muri icyo gihe kimwe i Tel Aviv muri Israel nabo bari bahagurukije indege 200 zigezweho nziza z'urugamba. Icyo gitero cyose cy'umunyamerika n'umunya-Israel bagishumurije Iran bakita Operation Epic Thali. Nicyo gitero kinini cyane kurenza ibindi byose byigeze bigabwa mu burasirazuba bwo hagati. Izo misile yaba zaturutse ku mato cyangwa zagiye ziraswa n'indege z'indwanyi karabutaka, inyinshi muri zo zarahananutse zitura mu mujyi wa Teila ahagenzurirwaga ibikorwa byose bya gisirikare Command Center, ahakorerwa za misile nini, ndetse zinaturitse ubwirinzi bw'ikirere cya Iran. Izindi zagiye zitura mu mijyi ikomeye cyane y'igihugu cya Iran irimo nka Qom, Isfahan, Kuraj n'ahitwa Kamshar. Zituritse ububiko bwa za misile bwose bwariyo n'ahakorerwaga imirimo yose ya gisirikare. Byagiye kugera saa 4:30 z'igitondo muri Iran, igihugu cyose internet yavuyeho, itumanaho ry'ingabo z'igihugu ryangiritse na systeme zabo z'umutekano umunyamerika ari kuzihakinga uko yishakiye. Gusa nabo ayo masaha bari batangiye kubikura intwaro zabo zikaze z'urugamba ngo bahangane n'ababateye. Ahantu umunyamerika bera mubi cyane, ibi bitero nyuma y'amasaha 2 gusa yari amaze kurasa hafi buri birindiro byose bya gisirikare bikaze muri Iran, byanaruhamishije amato manini cyane y'urugamba 9 yose y'igisirikare cya Iran. Ubwati 9 bwari intwaro buri wese yumvaga habuka, abanyamerika bahise babwohereza ku ndiba z'inyanja. Ariko se gute bishoboka bite ngo igihugu nka Iran kinini cyane mu bya gisirikare kinasanzwe gifite ikirere kirinzwe bimwe bikaze, byagenze bite ngo ubu bwirinzi bw'ikirere abanyamerika babugira akayunguruzo? Buriya ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se air defense system, imikorere yayo igabanywa mu bice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere ni detection, aho radar icunze ikirere imenya ko cyinjiyemo na misile cyangwa indege y'intambara. Igice cya kabiri ni track, igihe misile cyangwa indege igaragaye muri icyo kirere radar yigumishaho amaso ikareba aho yerekeza hose. Igice cya gatatu ni intercept, kurasa icyo kintu kikajya hasi kikaba umuyonga kuko kiba kinjiye kigamije ikibi ku gihugu. Mbega ni system isa nk'ihitamo buri kintu cyose kiri mu kirere niba kigera ku butaka ari kizima cyangwa ari ubushwangi. Gusa ariko nk'uko buri zamu rigira umuzamu wanabyize igihe kinini ariko bikarangira igitego cyinjiye muri iryo zamu, ni na ki systeme uko yaba igihangange kose hari ubw'ibisasu cyangwa indege z'intambara zica muri humye. Uburyo bwa mbere rero bwo guca muri humye ubwirinzi bw'ikirere bukaze nk'ubu bwa Iran ni ubwitwa fast wave blinding radars. Aha ni igihe ugiye kwataka igihugu wagishumurizeho imvura y'ibisasu mu kwirinda ko byaza guturitswa bitaragera ku butaka. Mbere yo kugaba icyo gitero ahantu ashaka, abanza guhangana n'ubushobozi bwose bw'igihugu mu kurinda ikirere binyuze mu guhumisha amaso yose arinda icyo kirere. Uti gute rero? Buriya radar igenzura ikirere iba yohereza imirasire yayo yo mu bwoko bwa radio waves itagaragara, isa nk'imwe itwara ubutumwa iyo tuvugira kuri za telefone zacu. Iyo radar yohereje izo radio waves mu kirere zikaza guhura n'indege cyangwa misile, zikubita kuri ibyo byuma bigize zigahita zikata zikagaruka kuri radar igitaraganya, tayari igihugu kigahita kimenya ko cyinjiriwe. Tekereza radari nk'itoroshi rinini cyane rimurika ikirere cyose cy'igihugu, ariko imirasire yaryo itagaragara. Iryo toroshi noneho rikaba rikoze ku buryo y'imirasire yaryo imuritse indege cyangwa misile bimera nk'uko amurika itoroshi mu ndorerwamo, hagahita habaho ibyitwa bounce back, urumuri rugakata rugasubira inyuma aho rwaturutse ku itoroshi. Nuko radari zikora, imirasire yazo igikata ikagaruka, igihugu gihita kimenya ko mu kirere harimo sekibi. Imashini zikoranye na radari zikurikije amashusho ya satellite n'umuvuduko w'icyo kintu zigahita zimenya ngo ni igiki, indege cyangwa igisasu. Imashini igahita ibara imibare igaragaza amerekezo y'iyo ndege aho iri kwerekeza, cyaba ari igisasu iyo mashini ikamenya mbere aho cyarashwe kitaranahagera. Maze rero ubwirinzi bw'ikirere bugahita burasa interceptor missile, misile z'imijyi ziga izindi misile mu kirere zikazizimya zikaba impfabusa.
Uburyo bwiza rero bwo guhumisha izi radari ni ugukoresha indege zigezweho mu ikoranabuhanga rya gisirikare zizwi nka stealth aircraft. Izi ni indege zihariye ziba zikoze mu byuma bituma iyi mirasire ya radari kubiseho imirasire igaruka inyuma kuri radari iba ari mike bishoboka, ku buryo radari idahita imenya ngo icyo ni igiki kiri mu kirere kiri kugendera ku wuhe muvuduko, ikamera nk'iri mu gihirahiro. Uburyo bwa kabiri bwo guhumisha izi radari ni ubwitwa electronic warfare radar jamming. Icyo gihe bwo hakoreshwa indege kabuhariwe mu gukora ibisa nko guhakinga zikinjira systeme yose ya radari ku buryo bazijijisha bakazereka amerekezo y'indege ziri mu kirere atandukanye cyane n'ahari indege nyakuri muri icyo kirere, cyangwa se screen za radari zikazamo amashaza menshi cyane ku buryo itabona. Uburyo bwa gatatu ni ugushumuriza radari misile zahumuye za anti-radar zizwi nka anti-radiation missile. Izi zo ni misile zigezweho iyo zigeze mu kirere cy'igihugu zihita zihiga imirasire ya radari mbere y'uko radari higa izo misile ubwazo, zigakurikirana iyo mirasire aho iri guturuka paka zigeze kuri radari zikazituritsa ibisimba bigataruka, radari igahita ijya hasi yose, amarembo akamera nk'afunguwe, indege na misile bigize igitero cya nyacyo kinini zikinjira mu kirere bigenda uko zishaka kose nta bwoba. Hari n'ubundi buryo bukoreshwa mu kurasa ibisasu biremereye cyane bikarenda biturika nkaho nta bwirinzi buhari. Ubu buryo bwitwa saturation, ni tactique ya gisirikare igezweho aho wataka igihugu acyataka yivuye inyuma akarasa za misiri ibihumbi byinshi cyane, akohereza za drone z'ubwiyahuza magana, akanakoresha indege z'indwanya karahabutaka icyarimwe. Misile zigomba guturikira rimwe, drone zikinjirira icyarimwe mu kirere cy'igihugu n'indege bikabuko, ku buryo systeme y'ubwirinzi ibonera rimwe ibipimo birenga ibihumbi 2 mu kirere bije mu gihugu. Ahangaha air defense system ihita igagara ikuma ibyitwa freezing, kubera ko ibibonye ibipimo birusha ubushobozi cyane. Ni nk'uko wapakira toni 100 ku modoka yaho isanzwe itwara toni 5, ihita igagara ku buryo no kuyatsa bidashoboka. Ubyumve neza ko ubusanzwe intwari imwe irindi ikirere yashyira hasi byibura misile 16 kuri 20 icyarimwe. Iyo ziziye rimwe rero ari nka misile ibihumbi 2, ubu bwirinzi bw'ikirere buhita buyamanika bigitangira, maze misile n'indege zigaturitsa ibipimo zose zahawe muri icyo gihugu nkaho nta bwirinzi icyo gihugu cyari gifite. Ubundi buryo ni ubwitwa low flying cruise missile. Ubu bwo ni igihe hakoreshwa misile nini cyane ariko zo zitagurukira hejuru mu bicu, ahubwo zo zigendera hafi cyane y'ubutaka. Iyo tactique abenshi mu bahanga mu bya gisirikare bayitwa train flying flight. Buriya intwaro z'ubwirinzi zirinda ikirere bimwe bya nyabyo bikabije, ariko hafi cyane y'ubutaka nizihakozwa. Niyo mpamvu n'ibisasu birasirwa mu kirere kure akaba ariho bizimirizwa, kuko biramutse byegera ubutaka cyane bivuze ko byafasha indi ntera idahagarikwa. Iyo rero harashwe misile zigendera hafi cyane y'ubutaka, ukongeraho ku isi ifite ishusho isa nk'iyigonze ukuntu ngo bitume umubumbe usa nk'ukuri uyu munsi, bituma icyo gihe misile igaragara kuri radari yamaze kurenga umurongo utukura. Ibyo bivuze ko iba itagihagaritswe. Buri nzira muri izi nakubwiye irahagije ngo ishyire ubwirinzi bwose bw'ikirere hasi, ariko ahantu umunyamerika bera kaga izi nzira zose yazikoreshereje rimwe mu gitero kinini cyane yagabye kuri Iran. Amenya neza ko atanze isomo rifatika ku banya Iran. Gusa ariko ntabwo ibyo bitero byari birangiye, oya, ahubwo intambara yari itangiye hagati ya Iran ihanganye na Israel n'abanyamerika biteranyirije hamwe. Ku munya Iran kuba ufite igisirikare cya mbere gikomeye kurenza ibindi byose ku isi n'ibimukanga. Yego mukubise urushyi, ariko aramenya neza ko byanga bikunda ararukwishyura kandi akabikorana ubugome bwinshi cyane. Ku mugoroba ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwe ku mbuga ze yahise atangaza ko umwe mu bagabo babi isi yigeze igira yapfuye, apfiriye mu bitero binini cyane byari byagabwe muri Iran uwo munsi. Yavugaga umukuru w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. None ni gute umugabo nk'uyu wahumuraga utaragaragaraga kenshi mu ruhame akaba umukuru w'igihugu urinzwe bidasanzwe, akarindwa nk'uhigwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutekano we ukabukabije? Ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamenya ahari, gute zohereje ibisasu bikarenda bimugeraho nk'uko byageze ku bandi kandi wabafite ubwirinzi bwihariye? Nawe niba wibaza ibi byose, duhurire mu gice cya kabiri cy'iki cyegeranyo cyitwa Countdown to Detonation. Andika igitekerezo cyawe cy'uburyo wakira igice cya mbere unyuze muri comment. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho utaha.